iguru niregera riti ogu n'umwana wanjye ubuntorini mumuhurire. Mwegesa ninkweshengereza ndebera mwana wanje muhwere hakuba niwe nazaire wenka nayeshengereza abeegi bawe kumbingaho ba daimoni tubabasa imwe obusinja butarikwikiriza ndyahereho gumana imwe no kubagumisiririza ndetera mutabano wawe ahamisho jya nawe uhakira kandi cyo gutangaza Soksha nkuko Yohana yagiye isabegiwe mushabe muti tatite wo mwiguru izina ryawe ryezubwe ubkamwa bwawe bwije ibyo kunda bikorwa muzi ko kubikorwa mwiguru tate bikora byo twobutosha sasa ryo kushisha byeyitu nkito kusasura umuntu we no inibanje ryeyitu kandi tatwara mukohibwa koreko tujuno mubi mushabe muryahebwa musherure muryazora mwiguze muryigururwa aha kuba umuntu we no shabahebwa kandi osherura we na zora noyiguza wena aryigururwa numuzire cyo murimwe wakwereza umwana w'injoka haze we yamushabe cyenyanja narihuri akamuhe kinyabwoya imwe babikumara bene mumanya kwereza abana banye biconce birungi mbwene shimo wo mwiguru tarikiza ho kamutima urukwera abo bona bamushaba imbaga mbere iki tariyemeze mutima bwo magaraganye kimurya narshambere yanye kimurujwara aha kuba magarana gakire byo kurya nombere ndugukire bijwara murebe bikona tebiba tebigesha kandi tebigira bitara mbeitu ruhanga birisa mboye nimwe tumuri abo muhendo kukire nyonyi noho muri imwe uko basa kongera kiro na kimwe aharugero rwo bukurubwe kumara mutari kwasa kore kintu nkecho nimwemereza cyo mutima habindi muteka techa habarapi okubimera tebikora tebiruka myenda
Bet Sulemano mchtinsa chechona tarezi hirwe nkachimwa haribyo. Mbwenu ruhanga. Kwara bajwe kati obunyansa burohati nyencha karebukana bwo mu mahega. Namugera ngo tarabajwe ko kubukirimwe. Abino kwikiriza kuki? Twongereho kwikiriza. Kuri mwe no kwikiriza kuri nakajuma kororo. Mukaragiye kartuseri ya muti. Higuka obyar bwo munyanjeriya naye kabahurire. Ebirugu isabyo tebirubura kwisha. Konkoro bereta ryakareba. Hachiro muntu nkogo abohoro bengo mbisya anabwo munyanja. Okukira kuretero mwe hari yababato kukore kibi. Obukama bwarhangana bushaki. Nushana buti. Omuntu akatwara kajuma kakartusi yakabyaro musurugwe. Bwanyuma kakura ka umuti. Enyonyi zo mu mwanya za yarko mu mataji gago. Tindi kwetegereze cyari kugamba. Abwenki norya kandi nonywa n'abahoza kandi hamwe n'abasisi. Abahurire tebetenga mufumu kureka ababarwire. Tindizire kweta bashikirire ngo beteyise kureka abasisi. Tugambira byo kamabo mu iguru. Harachidi. Ntati ni mu busyo buce. Abo ko bashimwe nasima munanga kubahobukamo. Mutonde bimwine mugabira boro. Mwe bazire nshahoze mpihe zitarukura. Mwabicira itungo ryanye ryo mu iguru etarabasa ko. Akuba mushumata karika. Kandi nebiyenje tibikarishisha. Ahitungo ryanye ruba no mutima gwanyu ntoguba. Mukazi we wabohorwa mu mugabo wawe. Reba yakira. Nicyo kutangaza. Reba yakira. Mwishe murebe. Kama sini. Ruhanga kurinda. Mwegeze. Abebero mukaga etushemiye kukareramu. Nagwe cyo mbene uyu mwaguma muje kutambirwamo. Konka tasabiti. Imwendi yarya. Umurimo mwena haroho tasoborante na rendo gwe kagitwara kugihereza miza ha sabato. Mbwenu no mukazo gumuhara wa Abraham ustani yabohire imyaka 18. Tashemiye kubohorwa izo wari ya sabato. Mwegese murungi nkakora ki okungura amagara agatahwaho. Munyitera kimurungi. Tarho murungi kureka Ruhanga wenga. No manye biragiro. Utarashambana. Utarita. Utarabehera mutahi wawe. Kandi utine shona nyoko. Ebyo byo nakabyarinda kurwa omubuto bwanje. Mbwenu nobure ikintu kimwe cyo gukora. Oshemeje kutunde byutungire byone bihaboro. Uriyatunga itungo mu iguru. Bwanyu mu ijo nkuratere. Manyato ry'abashuzi. Tutungire. Kandi kiremera abatungi kutahomboka amabwa Ruhanga. Nikira kukirengamira kuri unyinde mpitiro zo kukira abatungi. Kutahomboka amabwa Ruhanga.
bweni shino huru kubasa kushino ekitari kubasikaho abantu nicyo basika ruhanga omu mazima ebiri y'abankahi obukama bwa ruhanga obukama bwa ruhanga tibwijana buriya bwa butono tino